Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi do elingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama dadi anggap punah lakonono ajarani wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim tunga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur ojo nganti dilalekno Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno